vlakovima. Spremni se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brz i tako jak. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo u spas. Dobro stvari riješimo zajedno. Mandy Express. Veliki lov. Ni traga od Mandy. Nikada ovoliko ne kasni, a ova pisma se neće sama od sebe dostaviti. Carrie! Ps, Carrie, javi se! Ovdje, Carrie. Mandy, gdje si? Ovo je jako važno. Jesi li negdje vidjela nešto što sliči na psa? Ne, ali vidim tebe. Skrivaš li se? Da. Mislim, da. Oprosti što kasnim, Carrie. Pokušavam se sakriti Dizelu. Taj me pas cijelo jutro naganja. Dizel zna biti naporan. Ali mislim da sam mu uspjela pobjeći. Zato, tovari, spremna sam dostaviti svu poštu koju imaš. Imam nekoliko pisama, kao i uvijek, i posebnu pošiljku za stanicu Šiljasti vrh. Javit ću ti ako slučajno upadnem u neku nevolju. Sretno! Dizelu još uvijek ni traga. Izgleda da je zaboravio na... Mene! Evo pošte, Arče! Moram ići! Dizel? Dizel! Zrak je čist! Možda je pas čovjeku najbolji prijatelj, ali vlaku sigurno nije. Ne žuri, Mandy. Nisi ekspresno pismo. Dizele, izluđuješ me više od pisma bez adrese. Što te je spopalo? Ti loviš Flicker? Kako to misliš lovim? Dizel se igra lovice. Zašto bi te inače naganjao? Znači cijelo se ovo vrijeme igrate lovice? Lovice? Čekajte, ako se igrate lovice i Dizel me ulovio, to znači da ja lovim? Tako je. Ovo se zove posebnim zadatkom.